Dobar dan svima, ja sam Nemanja Potrebić, moderator ovog predavanja. Prvo da vam se zahvalim što ste došli u velikom broju, a onda i da se izvinim u ime Maje iz Kerdo, koja je nažalost sprečena da danas dođe da priča o animizmu. Ništa strašno, ali doživjela jednu povredu juče i tako da je sprečena da dođe danas i taj deo predavanja ćemo morati nekom drugom prilikom da obradimo. U svakom slučaju spomenut ćemo i kroz ovo predavanje animizam i južnoamerički šamanizam i tako dalje, sve što je vezano nešto za tu temu, ali ne možemo široko da je obrađujemo zato što, eto, Maja nije danas ovde. Zato ćemo proširiti deo predavanja koji je vezan za izolovna plemena Južne Amerike, odnosno Amazonije. To predavanje će predstaviti Rajko Golić. Dr. Rajko Golić je inače i moj profesor dok sam bio student Geografskog fakulteta i čovjek koji već 6 godina se interesuje za južnoamerička plemena i zaista ih intenzivno proučava. Širom Srbije je imao mnoga predavanja vezana za ovu temu i zaista ta tema postaje polako ne samo njegovo interesovanje, nego čini mi se možda i deo njegovog života i nadam se da će uskoro i posjetiti Južnu Ameriku i prosto mislim da to zaslužuje s obzirom koliko je duboko ušao u ovu temu. Ja ne znam da li je iko u Srbiji na taj način toliko detaljno proučavao plemena Južne Amerike, odnosno Amazonije. Zbog odsustva Maje i moja uloga je tu promenjena. Ja sam trebao da budem moderator koji bi podstakao neku diskusiju između Maje, Rajka i publike. Međutim, i ja ću onda ovom prilikom da se povučem i da sačekam taj sledeću priliku za predavanje. Svakako, predavanje, ne bih mnogo odužio o tome, Rajko će detaljno sve objasniti, ali ja ne znam koliko ste upoznati sa ovom temom, ali tema je vrlo interesantna s obzirom da živimo u jednom, kako danas kažu, i postindustrijskom dobu visoke tehnologije, doba koje je otvorilo pitanje veštačke inteligencije i tako dalje, dok sa druge strane, kako taj stupanj razvoja ide sve više, javljaju se i polako prosto sve više skreću na pažnju i zaostalost ove planete. Zaostalost u raznim aspektima, ali iako mislimo da poznajemo celu planetu Zemlju i već planiramo kako da osvojimo i neke druge planete, postoje ljudi koji ne znaju za postojanje uopšte takve vrste civilizacija. I možda je tako i bolje, možda bi tako i trebalo da ostane, s obzirom da plemena koje su izolovana sa prvim kontaktom sa belim čovekom, posle toga nastaje često njihov krah. U tome će, kažem, Rajko dublje govoriti. Ja neću, kažem, dužiti mnogo, prepuštam reč Rajku Goliću i molim da te pre svega zahvalim Kolarcu zato što je obezbedio salu i termin za ovo predavanje i eto mogu da pozdravim Rajka Golića da mu prepustim reč. Hvala. Dobro večer svima. Drago mi je da je ova tema izazvala interesovanje. Žao mi je, kao što je Nemanja rekao, što Maja nije večeras sa nama. Nemanja to nije rekao, možda neko od vas to zna, ali Maja je poluindijanka, njena majka je iz Amazonije, iz peruanske Amazonije. Ona je mnogo vremena provela tamo i sigurno bi njen deo predavanja o amazonskom šamanizmu bio na neki način autentičan, jer ona sama vuče korene iz tih krajeva. Kao što kaže Nemanja, tema o izolovanim plemenima mene je zainteresovala pre nekih 6 godina i zaista me fascinirala i fascinantna mi je i dan danas svaki put kada govorim o njoj, tako da ja se nadam da će i vama večeras biti zanimljivo. Počet ćemo tako što ćemo reći da mi danas živimo u globalnom dobu, živimo u informatičkom društvu, u digitalnom svetu gde je svako sa svakim povezan, čitav svet je umrežen digitalnim tehnologijama, društvenim mrežama, kontakti između ljudi u različitim delovima sveta uspostavljaju se bukvalno u sekundi, naravno i putovanja su sve lakša sa jednog dela planete na drugi. U tom smislu naše vreme se kvalitativno razlikuje od svih ranijih perioda ljudske istorije, jer po prvi put u istoriji ljudskog društva čovečanstvo zaista postaje jedna celina, svako je sa svakim povezan, stvaraju se termini kao što su globalna ekonomija, globalno društvo, globalna kultura
I u tom kontekstu zaista je izgleda gotovo neverovatno da još uvijek u takvom umreženom globalnom svijetu postoje ljudske zajednice koje žive u potpunoj izolaciji od našeg svijeta, skrivene od naših očiju i od naše istorije. Dakle, to su grupe ljudi veoma malobrojne koje naseljavaju neke najizolovanije delove amazonske tropske kišne šume. Oni žive u isto vrijeme kao i mi, na istoj planeti, dakle u istom istorijskom trenutku, ali imaju svoj kosmos, da tako kažem, svoj univerzum, svoju istoriju koja nema gotovo nikakvih dodirnih tačaka sa našim svijetom. Zato možemo reći da su izolovana plemena na neki način antiteza globalne digitalne civilizacije, jer predstavljaju njenu suštu suprotnost. Dok smo mi sve više povezani i umreženi, ovi ljudi jednostavno žive van svega toga u bukvalnom smislu, dakle skoro bez ikakvog kontakta, a u slučaju nekih plemena potpuno bez ikakvog kontakta sa modernim društvom. Da bismo shvatili šta su to izolovana plemena, počet ćemo sa jednim zanimljivim primjerom. Mjesto dešavanja je savezna država Akre, zapadni Brazil, iskonski očuvani deo amazonske tropske kišne šume duž granice sa Peruom. Vrijeme dešavanja je 2008. godina. Tada je iz jednog aviona primjećeno u džungli do tada nepoznato indijansko selo. Napravljeno je nekoliko fotografija koje su postale senzacija u svijetu antropologa. Dakle, oni su bili iznenađeni jer se smatralo na neki način da su sva izolovana plemena već locirana, dakle da se zna gdje oni žive. Međutim, pokazalo se da su još uvijek postojale ljudske zajednice o kojima niko nije imao pojma. Evo nekih od tih fotografija. Dakle, napravljene su iz aviona sa visine. Vidimo gole Indijance pored neke kolibe od lišća. U rukama drže lukove i strele. Tela su im namazana nekim crvenim bojama. Ovi ljudi, dakle, žive baveći se lovom, sakupljanjem plodova, nekom primitivnom zemljoradnjom. Oni ne znaju šta je to računar, šta je to mobilni telefon, šta je to televizor, automobil. Oni nemaju profile na društvenim mrežama, ne prave selfije, ne opterećuju se time koliki će sutra biti kurs evra, koliko košta eurodizel, da li su u dozvoljenom minusu ili nisu. Dakle, ne opterećuju se svim onim stvarima kojima smo mi zagadili našu današnju egzistenciju u ovom materialističkom svijetu. Dakle, ova plemena na neki način predstavljaju iskonsko čovečanstvo koje je najbliže samoj ljudskoj prirodi, odnosno ljudskoj suštini. Ono što je zanimljivo na ovoj fotografiji jeste, ovdje vidimo da jedan od ovih Indijanaca drži u ruci mačetu, dakle metalnu mačetu. Vidimo i jednu šerpicu, odnosno metalni lonac. Dakle, do njih su stigli neki predmeti modernog društva. Dakle, oni znaju da postoji taj spoljni svijet, svesni su njegovog postojanja, ali ne žele nikakav kontakt sa njim. Dakle, osim tih nekih metalnih predmeta koji su kroz trgovinu sa nekim drugim indijanskim zajednicama dospeli do njih, oni nemaju nikakvu drugu vezu sa našim svijetom. Meni je naročito bila fascinantna ova fotografija gdje dva ratnika strelama gađaju avion koji ih snima. To jasno govore šta oni misle o nama i kakav je njihov odnos prema našem svijetu. Ovako izgleda to, dakle, novo otkriveno selo, dakle, grupa koliba pokrivenih suvim lišćem, ušuškana i sakrivena među gustim krošnjama visokog drveća amazonske prašume. Dakle, ovo pleme koje je otkriveno 2008. godine predstavlja jedno od takozvanih izolovanih ili nekontaktiranih plemena. Tim terminom naučnici označavaju sve one ljudske zajednice koje žive bez kontakta ili sa veoma malo kontakta sa savremenom civilizacijom. Kada se kaže da su ova plemena nekontaktirana, izolovana, to ne treba bukvalno shvatiti u smislu da oni nikada nisu vidjeli belog čovjeka i da nemaju pojma da postoji naš svijet. Oni to itekako dobro znaju. Sa većinom izolovanih plemena neki kontakti u prošlosti su bili ostvarivani, bilo direktno u smislu da ih je posjetio neki misionar, naučnik ili je na njih naleteo neki kopač zlata i tome slično.
ili se radi o indirektnim kontaktima, kao što je ovo pleme koje je snimljeno iz aviona. Dakle, u tom smislu možemo reći da postoje različiti stepeni izolacije izolovanih plemena. Neka od ovih plemena možda zaista nikad nisu vidjela belog čovjeka, dok neka druga plemena povremeno održavaju neke retke, neredovne kontakte sa našim svijetom. Što se tiče njihovog načina života, oni se nalaze na veoma niskom stepenu razvoja materijalne kulture. Sa našeg stanovišta njihov život je veoma primitivan i zaostao. Naprimjer, oni ne poznaju pismo, ne znaju šta je to novac, nemaju robno-novčanu privredu, ne posjeduju nikakve dokumente, ne idu u školu, ne znaju čak ni da postoji Brazil ili Peru, države u kojima žive, dakle, ne koriste električnu energiju, nemaju nikakve tehničke uređaje koje mi svakodnevno koristimo. Dakle, oni su sve ono suprotno savremenoj civilizaciji. Njihov opstanak se zasniva na lovu, ribolovu, sakupljanju plodova, odnosno voća i nekim oblicima primitivne zemljoradnje. Oni su potpuno nezavisni u ekonomskom pogledu od globalne ekonomije. Svi znamo da, na primjer, ako dođe do nekih političkih sukoba na Bliskom istoku, odmah skače cena nafte i svi u svijetu to osjete. Takve pojave, zato što smo svi povezani u tom globalnom svijetu, takve pojave na njih ne utiču. Dakle, njihov opstanak, njihova privreda ne zavisi uopšte od bilo čega što dolazi iz našeg svijeta. Zbog tog njihovog takvog načina života i stepena razvoja materijalne kulture, neki ih čak porede sa prvobitnim ljudskim zajednicama, što je možda malo pretjerano, ipak su oni kroz hiljade godina donekle evoluirali u tom nekom tehnološkom pogledu, ali je činjenica da su ove ljudske zajednice sigurno najpribližnije nekadašnjim ljudskim zajednicama u smislu načina života i materijalne kulture. Odnosno, njihova materijalna kultura se veoma sporo menja i veoma se malo promijenila u posljednjih sigurno više stotina godina. Ova plemena imaju minimalan utjecaj na životnu sredinu. Oni od prirode uzimaju samo ono što im treba i koliko im treba, dakle ni manje ni više. Tako da antropolozi koji izučavaju amazonska plemena kažu da oni predstavljaju idealan primjer ekološke održivosti, odnosno ljudske zajednice koje ne vrše nikakav negativan utjecaj na životnu sredinu, već čak i pospešuju njen razvoj. Neki čak kažu da oni imaju veoma bitnu ulogu u funkcionisanju ekosistema poput biljaka i životinja. Dakle, oni su u stvari nerazvojni deo amazonskog ekosistema. Dakle, život izolovanih plemena je u potpunosti u skladu sa prirodom. Oni su povezani sa prirodom ne samo na fizičkom nivou u smislu korištenja resursa tropske kišne šume za opstanak, već i na duhovnom, odnosno spiritualnom nivou. Njihova religija se može označiti kao animizam, dakle oni veruju u svet duhova. O tome bi više govorila Maja da je danas ovdje, ali ostavit ćemo to za neku drugu priliku kad se ona oporavi. Dakle, amazonski šamani, odnosno sveti ljudi, posjeduju izvanredna medicinska i botanička znanja, znaju koja biljka je otrovna, koja je lekovita, tako da se smatra da bi savremena medicina mogla mnogo toga da nauči od amazonskih šamana i da se u Amazoniji u njenim biljkama kriju lekovi za mnoge bolesti koje su još uvijek neizlečive. Zbog toga ova plemena na neki način imaju neprocjenjiv značaj za čovečanstvo u duhovnom, u kulturnom pogledu, dakle jer nam govore kako su živjeli naši preci i jer predstavljaju možda posljednje ostatke nekih ljudi koji su najbliži nekom iskonskom prirodnom idealu čovjeka i čovečanstva. Često kažu kada neki amazonski šaman umre kao da je nestala jedna velika biblioteka, jer sa svakim šamanom u nepovrat se odlazi ogromno znanje o amazonskoj tropskoj kišnoj šumi. Kada su Evropljani stigli u Ameriku, naravno nailazili su na mnoga indijanska plemena, međutim sve do početka 20. vijeka na kartama Južne Amerike veliki deo Amazonije je bio prazan u vidu takozvanih belih mrlja, dakle potpuno neistražen.
Čak i sredinom 20. veka mnogi delovi amazonske tropske kišne šume bili su nepoznati, ne računajući dolinu samog Amazona i doline njegovih većih pritoka. Ostatak ove ogromne prašume je bio jako malo poznat i tu su živjela brojna indijanska plemena nepoznata savremenom čovjeku. Recimo samo u drugoj polovini 20. veka u brazilskom delu Amazonije otkriveno je 250 novih plemena. Većina od njih više nije izolovana, ali neka su i dalje ostala, neka i dalje i dan danas žive bez kontakta sa modernim svijetom. Postavlja se pitanje kako je moguće da i u 21. veku u digitalnom globalnom dobu postoje ljudske zajednice koje žive u izolaciji i zašto oni žive u izolaciji. Odgovor na to pitanje, u stvari to treba prvo da kažemo da je izolacija ovih plemena dobrovoljna, dakle oni žive u izolaciji zato što tako žele. Odnosno oni ne žele kontakt sa spoljnim svijetom, a ne žele ga zbog toga što je naše društvo, odnosno moderno društvo, im je uvijek u prošlosti prilikom nekih kontakata nanosilo zlo. Oni su od belog čovjeka dobili samo bolesti, smrt, istrebljenje, progone, ropstvo. Dakle, oni se plaše modernog društva i ne žele i zato ga po svaku cenu izbjegavaju. Većina brazilskih antropologa koji su izučavali izolovana plemena pokušali su da odgovore na pitanju zašto oni žive u izolaciji i oni smatraju da današnja izolovana plemena predstavljaju preživele potomke indijanskih zajednica koja su preživjela takozvani gumarski bum ili doba kaučuka. Od sredine 19. veka pa negdje do 1920. ili 30. godine u Amazoniji je vladao period kaučuka, takozvani, dakle tada se ovdje eksploatisao prirodni kaučuk od koga se proizvodila guma, izvozom gume su ostvarivani veliki prihodi. U to vrijeme mnogi Evropljani su došli u Amazoniju kako bi se obogatili eksploatacijom kaučuka. Tad se Manaus razvio u veliki grad, tad je podignuta i čuvena zgrada opere u Manausu. Dakle, to je bio period ekonomskog procvata u Amazoniji, ali samo za belce, odnosno Evropljane. Za Indijance to je bio period katastrofe, jer u potrazi za kaučukovim drvetom Evropljani su prečešljali Amazoniju, naišli su na mnoga plemena koja su istrebili, prenijeli su im bolesti od kojih su oni masovno umirali, pretvarali su ih u robove. Na ovoj fotografiji iz 1912. godine vidimo grupu Indijanaca okovanih u lance, dakle to su robovi koji su radili čiji je zadatak bio da sakupljaju kaučuk za belog gospodara da bi on mogao da se bogati. Dakle, taj period je Indijancima doneo samo zlo. Ona plemena koja su bila najugroženija mogla su da prežive samo tako što će se povući još dublje u šumu, dalje od reka, dalje od naselja i izbjegavati kontakt sa belim čovjekom. Dakle, smatra se da su izolovana plemena Amazonije u stvari potomci preživelih iz tog perioda. Oni dobro pamte šta se desilo njihovim precima pre 100 ili 150 godina. Plaše se da se njima ne desi to isto i zbog toga izbjegavaju kontakt sa modernim čovjekom. Sa neke ljudske tačke gledišta oni su potpuno u pravu, a taj njihov negativan stav prema spoljnom svijetu je dodatno pojačan u drugoj polovini 20. veka kada se Amazonija našla na udaru stočarskih kompanija, kada je došlo do krčenja šume u velikim razmerama, otvaranja rudnika i brojnih drugih oblika ekonomske eksploatacije. Dakle, izolovana plemena Južne Amerike žive u tropskoj kišnoj šumi, odnosno u Amazoniji. Na ovoj karti tamno-zelena boja označava delove kontinenta sa ovom vegetacijom. Površina Amazonije iznosi oko 5 miliona kvadratnih kilometara, najvećim delom pripada Brazilu, a manji obodni delovi se nalaze u Boliviji, Peru, Ekvadoru, Kolumbiji, Venecueli, Gvajani, Surinamu i Francuskoj Gvajani. U Amazoniji vlada stalno vlažna i topla klima, dakle količina padavina je velika, uvijek je toplo, obilje vode i vlage dovelo je do razvoja bujnog biljnog svijeta,
pa je amazonska tropska kišna šuma prostor sa najvećim biodiverzitetom na zemlji, sa velikim brojem različitih biljnih i životinjskih vrsta. Šuma je veoma gusta, gotovo neprohodna, saobraćajnice skoro da ne postoji, odnosno putevi, i upravo su takvi fizičko-geografski uslovi omogućili opstanak izolovanih plemena. Jednostavno šuma ih krije od pogleda drugih ljudi, u šumi oni mogu da se sakriju i da ostanu neprimećeni. Nijedno izolovano pleme nije se održalo na otvorenim prostorima, recimo u savanama, jer bi tu bili vidljivi i lako i teško bi mogli da ostanu u izolaciji. Zbog njihovog načina života, odnosno zbog toga što su skriveni od očiju javnosti, postoji malo pouzdanih podataka o izolovanim plemenima. Glavni izvori podataka su susedna indijanska plemena, zatim neki retki susreti sa misionarima, naučnicima, turistima i tako dalje, a u posljednje vrijeme, zahvaljujući digitalnim tehnologijama, odnosno daljinskoj detekciji, otkrivena su i locirana neka nova plemena. Dakle, danas naučnici analiziraju satelitske snimke i avionske snimke visoke rezolucije, traže neke čistine, da tako kažemo, u amazonskoj tropskoj kišnoj šumi. Gdje god se nalazi neka takva čistina, moguće je da tu postoji selo, odnosno da tu živi neko indijansko pleme. Posljednjih godina na internetu se može naći sve više podataka o izolovanim plemenima, javljaju se fotografije, naučni radovi, ali u moru toga imamo čak i pokušaje lažnog predstavljanja nekih plemena kao izolovanih. Ponekad se u medijima objavi senzacionalna vest da je otkriveno neko novo nepoznato pleme sa nekim fotografijama golih indijanaca u šumi, da bi se uskoro pokazalo da je to bila novinarska prevara, da je to neko pleme koje je odavno poznato, koje koristi mobilne telefone, recimo ima televizore u svojim kolibama, ali jednostavno novinari im plate da im poziraju za neku senzacionalnu vest. Dakle, ima i takvih prevara, ali je nesumnjivo da izolovana plemena postoje i dan danas. Dakle, teško je reći koliko ima izolovanih plemena, gdje tačno žive, koliko pripadnika broje. Ono što je jasno jeste da su ove zajednice veoma male, najčešće broje nekoliko desetina pripadnika, recimo ili 50 do 100-150 ljudi. Veće izolovane zajednice nisu uočene. U stvari ta mala veličina zajednica je ono što im omogućava da ostanu u izolaciji. Velike grupe ljudi lako bi bile uočene i primećene. Naučnici čak pretpostavljaju da se veća plemena namjerno dele na manje grupe koje se raštrkaju po šumi, jer na taj način mogu lakše da ostanu neprimećeni. Naravno, nisu sva amazonska plemena izolovana. Većina amazonskih plemena je prihvatila savremenu civilizaciju, odnosno neke elemente savremene civilizacije, pa tako većina indijanskih sela u Amazoniji ima, recimo, u njihovim kolibama od lišća nalaze se plazma televizori, laptopovi, imaju internet vezu, posećuju ih turisti, deca idu u školu, govore španski ili portugalski jezik, oblače modernu odeću i tako dalje. Znači, većina amazonskih indijanskih plemena je prihvatila savremenu civilizaciju, iako su zadržali neke elemente svoje tradicionalne kulture. Ovdje vidimo jednog indijanca iz plemena Kajapa u supermarketu. Recimo, ti indijanci jednom u mjesec dana odlaze u grad, kupe u supermarketu šta im treba za porodicu, zatim se vraćaju u svoje selo. Dakle, većina plemena amazonskih održava kontakt sa modernim društvom, ali još uvijek, dakle, postoje sve manje i sve malobrojnije izolovane grupe. Ovdje vidimo, na ovoj karti su zelenom bojom označene sve države gdje je pouzdano utvrđeno postojanje izolovanih plemena. Dakle, pored Južne Amerike, ovakve zajednice postoji još u Indiji, Papui, Novoj Gvineji i Indoneziji. Teško je reći koliko postoji ovih zajednica, ovo su neke procene. Dakle, u Amazoniji postoji oko 100 izolovanih plemena, u Paragvaju jedno, u Indiji jedno i u Papui 10-ak. Po nekom drugom izvoru, najviše izolovanih plemena ima u Brazilu, čak 77,
u Indoneziji 44, u Papui Novoj Gvineji nekoliko desetina, u Peru 15, u Boliviji 5 do 8 i tako dalje. Dakle, ove brojke su samo grube procene jer niko u stvari ne zna koliko postoji zaista izolovanih plemena. Pojedina plemena izlaze iz izolacije, odnosno stupaju u kontakt sa modernim društvom, s druge strane otkrivaju se neka nova. Tako da sve ove brojke su u stvari samo neke procene naučnika koji možda jesu, ali možda i nisu tačne. Posljednjih godina antropolozi su pokušali da mapiraju lokacije gdje žive izolovana plemena u Južnoj Americi, pa smo dobili ovu kartu. Dakle, većina ovih zajednica živi u zapadnom delu Amazonije, gdje je tropska kišna šuma bolje očuvana, gdje je manji pritisak savremenih kompanija koje krče šumu. U Brazilu većina izolovanih grupa živi u državama Amazona, Sacre, Rondônia i Mato Grosso, a druga oblast njihovog velikog prisustva je istočni deo Perua. U stvari, pogranična zona Brazila i Perua je oblast gdje živi najveći broj izolovanih plemena. U Brazilu najviše izolovanih plemena živi u rezervatu Vale do Javari, odnosno dolina reke Javari. To je indijanski rezervat u državi Amazonas, površine 85.000 kvadratnih kilometara. To je netaknuta tropska kišna šuma. Po onome što se do sada zna, ovdje živi 7 izolovanih plemena u ukupno 19 sela, odnosno locirano je preko satelitskih snimaka 19 naselja. Jedno od tih plemena je pleme Korubo. Ovo pleme je prvi put primećeno tek 70. godina prošlog veka, a prvi stvarni kontakt sa njima uspostavljen je 1996. godine kada je napravljena ova fotografija. U početku su ovi indijanci jako neprijateljski reagovali na svaki pokušaj kontakta, pa je nekoliko brazilskih naučnika ubijeno. Dakle, od 1996. godine s njima se održava kontakt, ali veoma redak, odnosno naučnici ih posećuju 1-2 put godišnje da bi im donijeli lekove, da bi provjerili njihovo stanje, ali se dublji kontakt ne uspostavlja kako njihova kultura ne bi bila ugrožena. Pored toga u Brazilu posljednjih godina se pojavio veći broj fotografija brazilskih izolovanih plemena, pa evo još nekoliko slika. Na svim tim slikama Indijanci gledaju u nebo u pravcu aviona jer su snimani iz vazduha. Opet neki ratnici gađaju strelama avion. Dakle, posljednjih godina je sve više ovakvih fotografija, što znači da se ovi ljudi sve češće primećuju, odnosno sve više se s njima dolazi u kontakt. Posle Brazila najviše izolovanih plemena ima u Peru, ukupno 15 zajednica. Sve one žive u istočnom Peru, u pograničnoj zoni prema Brazilu. Od peruanskih izolovanih plemena možemo pomenuti zajednicu Mascopiro indijanaca. Oni su na ovoj karti označeni brojem 7. Mascopiro indijanci su bili poznati Evropljanima, odnosno belcima, u 19. veku. Međutim, 1894. godine pleme je masakrirano od strane jednog takozvanog kralja gume, odnosno jednog peruanskog poslovnog čovjeka koji je eksploatisao kaučuk. Posle tog masakra smatralo se da je pleme potpuno uništeno i o njima se više decenija ništa nije čulo. Tek u drugoj polovini 20. veka javili su se neki nejasni nagoveštaji da to pleme nije uništeno. Navodno su ih vidjeli neki misionari, pronađeni su tragovi njihovih koliba i tako dalje. Međutim, sve do 2007. godine nije bilo dokaza o tom plemenu. Znači, od 1894. do 2007. godine, više od 100 godina, preživjeli pripadnici tog plemena su se uspješno skrivali od modernog društva i tek 2007. godine su prvi put primećeni, odnosno fotografisani. Jedna grupa biologa ih je primetila na obali jedne reke na istoku Perua. Fotografisano je nekoliko koliba od lišća i grupa od 20 golih indijanaca.
kada su primetili da ih neko posmatra, Indijanci su pobegli u šumu. Samo jedna žena je ostala pored ovih koliba i strelama gađala fotografa. Dakle, posle te 2007. godine ovo pleme je primećeno više puta. Kontakti sa njima su sve češći, dakle taj period njihove izolacije polako se prekida. Recimo snimljeni su 2011. godine sa jednog turističkog broda, a zatim 2013. godine desilo se nešto što je zbunilo naučnike. Pripadnici ovog plemena su sami na svoju inicijativu stupili u kontakt sa stanovnicima jednog sela. Tada je napravljena ova fotografija. Ovdje već primećujemo ista lica. Dakle, 2013. godine pleme je došlo do jednog sela i tražili su od njih hranu. Dobili su na poklon neke lonce, mačete. I to je jedan od retkih primjera da je samo izolovano pleme pokušalo da stupi u kontakt sa spoljnim svetom. Naučnici su pokušali da odgovore na to pitanje šta je njih nagnalo da potraže pomoć, i smatra se da je to glad. Jednostavno, na teritoriji gdje živi ovo pleme eksploatiše se nafta, sve je više bušotina, to su prisutne naftne kompanije. Zbog toga je divljač pobegla iz šuma gdje žive ovi Indijanci, a lov je njihov osnovni izvor hrane. Dakle, oni više nemaju dovoljno hrane i zbog toga su, dakle, smatra se dakle da su bili gladni i da su zato potražili hranu od stanovnika jednog sela u Amazoniji. Dakle, ovo pleme sve više stupa u kontakt sa modernim društvom, sve češće se viđaju, pa su naučnici zabrinuti šta će biti sa njima, jer taj period izlaska iz izolacije i privikavanja na moderno društvo donosi brojne negativne posljedice po ova plemena, ali o tome ćemo reći nešto više kasnije. U Ekvadoru do danas su se održale dve izolovane zajednice, to su Indijanci Tagaeri i Taromenane. Oni žive na istoku Ekvadora u nacionalnom parku Jasuni i predstavljaju delove većeg plemena Huarani. Jedan deo Huarani Indijanaca već decenijama održava kontakt sa modernim društvom, međutim, dakle, neke grupe, odnosno ove dve grupe, i dalje žive u izolaciji. Naročito su zanimljivi Indijanci Tagaeri, oni nikad nisu čak ni fotografisani, jer se radi o jednoj ratničkoj družini koja oružjem brani svoju nezavisnost. Dakle, svi pokušaji da se njima priđe su se završavali sukobom. 10-ak istraživača je poginulo pokušavajući da stupi u kontakt s njima. Dakle, oni brane svoju slobodu žestoko i zato nikada nisu čak ni fotografisani. U Venecueli, odnosno u južnom delu Venecuele, također su evidentirana izolovana plemena. Radi se o grupama Piaroa, Hoti i Yanomami. Oni žive na Gvajanskoj visoravni u južnom delu Venecuele. Indijanci Yanomami su jedno od najvećih amazonskih plemena, žive u pograničnoj zoni Venecuele i Brazila, ima ih nekih 40.000. Sredinom 20. veka među njih su došli misionari, tako da već decenijama veći deo ovog naroda je integrisan u savremeno društvo. Međutim, još uvijek se smatra da postoji 10-ak izolovanih zajednica naroda Yanomame, nekih 500 do 1000 ljudi koji još uvijek nemaju kontakt sa spoljnim svetom. To je potvrđeno 2016. godine kada je napravljena ova fotografija. Dakle, snimljeno je iz vazduha nepoznato, nekontaktirano selo naroda Yanomame na severu Brazila u državi Roraima. Inače, ova sela Indijanaca Yanomame zovu se Šabono, dakle kružne naseobine, sastoje se od nekih vrsta nadstrešnica. Svaki ovaj pravougaonik predstavlja dom jednog plemena. Te nadstrešnice su poredane otprilike u obliku kruga, tako da se u unutrašnjosti dobije neka vrsta seoskog trga. Evo zoomirane te fotografije, dakle i ovdje Indijanci gledaju u nebo u pravcu aviona, jer je to nešto što nemaju prilike da često vide.
Još južnije u Boliviji živi po procenama 8 izolovanih plemena, uglavnom u severnom delu Bolivije. Jedino izolovano pleme Južne Amerike koje ne živi u Amazoniji jeste narod Ayoreo. Oni žive na jugu Bolivije i na severu Paragvaja u oblasti Gran Chaco. To je također, Gran Chaco je velika tropska ravnica pokrivena vegetacijom koja predstavlja neku vrstu šikare, dakle neprohodne vegetacije. Dakle, to nije tropska kišna šuma, ali i takvo okruženje omogućava život ovog plemena u izolaciji. Narod Ayoreo broji oko 2000 ljudi. Smatra se da u izolaciji živi još uvijek njih oko 300. Ova fotografija je napravljena 2004. godine kada je grupa tih indijanaca uočena i fotografisana. Dakle, vidite kako oni izgledaju. Inače, ovo pleme je danas veoma ugroženo jer brazilske stočarske korporacije kupuju zemlju od vlade Paragvaja, krče vegetaciju i podižu velike rančeve za uzgoj goveda, tako da se šuma u kojoj oni žive stalno smanjuje i to predstavlja veliku opasnost za njih. Što se tiče budućnosti izolovanih plemena, ona nije ni malo svetla. Ove zajednice su veoma ugrožene od strane spoljnog sveta. Svaki kontakt sa modernim društvom za njih je poguban na više različitih načina. Ono što ih najviše ugrožava jesu epidemije, zatim direktno nasilje, krčenje šuma zbog razvoja poljoprivrede, eksploatacija nafte, razvoj rudarstva, izgradnja saobraćajnica, razvoj turizma i tako dalje. Ipak glavna opasnost koju nosi za njih kontakt sa modernim društvom jesu epidemije. Pošto žive u potpunoj izolaciji, amazonski indijanci nisu imuni na bolesti savremenog čoveka, dakle njihov imunološki sistem ne zna za brojne viruse koje im donosi moderno društvo. Brojni su primjeri plemena koja su posle kontakta bukvalno desetkovana u roku od godinu dana, 2-3 godine i do 50% pripadnika ovih plemena umire od bolesti posle kontakta. Nažalost, to se dešava od 1492. godine kada je Kolumbo došao do Amerike i još uvijek traje. Znamo da je Cortes uništio carstvo Azteka u Meksiku zahvaljujući virusima koje su donijeli Evropljani. Na isti način je Francisco Pizarro pokorio imperiju Inka, a na taj način se i danas pokoravaju preostala amazonska izolovana plemena. Dakle, posle nekog inicijalnog kontakta među ovim indijancima se javljaju epidemije i u roku od samo nekoliko godina više od pola plemena umire. Dakle, oni najjači naravno ostaju, ali dok oni ne razviju imunološki sistem na nove bolesti, već je više od polovine njihovih sunarodnika mrtva. Dakle, baš zbog tih epidemija danas se izbegava kontakt sa izolovanim plemenima, odnosno to je preporuka koju daju sve južnoameričke zemlje gdje postoje ova plemena. Zatim, nad izolovanim plemenima sigurno se vrši i direktno nasilje. Mnogi pripadnici ovih plemena bivaju ubijeni. Danas je Amazonija idealno mjesto za kriminalne organizacije svih vrsta, jer je šuma ogromna, teško je kontrolisati, teško je tu sprovoditi zakon, pa se u amazonskoj tropskoj kišnoj šumi kriju mnoge gerilske grupe, narkokarteli, mnogo je ilegalnih laboratorija kokaina, prisutni su krijumčari drveta, razni ilegalni rudari, kopači zlata i tako dalje. Dakle, svi oni koji se kriju od zakona, odnosno svoje aktivnosti kriju od zakona, sigurno je da oni često dolaze u kontakt sa izolovanim plemenima i da ih ubijaju. Recimo, prošle jeseni, negde u septembru, pojavile su se ove vesti u medijima da su kopači zlata ubili i izmasakrirali članove izolovanog amazonskog plemena. To su čak objavili i naši mediji. Naravno, ovi zločini uglavnom ostaju nepoznati i nekažnjeni, jer
ova ogromna šuma krije sve što se u njoj dešava, pa se za većinu tih zločina nikad i ne sazna. Izolovana plemena vode nomadski način života, odnosno ona se sezonski sele sa jednog na drugog mesta u potrazi za divljači, u potrazi za hranom. Dakle, za njihov opstanak je potrebna velika površina, veliki prostor, tako da krčenje šume u Amazoniji predstavlja sljedeću veliku opasnost za njihov opstanak. U drugoj polovini 20. veka, odnosno od sredine 20. veka do danas, oko 20% amazonske tropske kišne šume je iskrčeno zbog razvoja poljoprivrede, rudarstva i drugih aktivnosti. Šuma se najviše krči u Brazilu na južnom i istočnom obodu Amazonije, dok je stanje mnogo bolje na zapadu, ali generalno posmatrano u svim delovima Amazonije prisutno je krčenje šume u neverovatnim razmjerama. Vidimo na ovom grafikonu 2004. godine u Amazoniji je iskrčeno po zvaničnim podacima skoro 28.000 kvadratnih kilometara. To je veće od površine Makedonije ili Severne Makedonije, kako je krste ovih dana. Kasnije je taj iznos seče smanjen, ali posljednjih godina se opet povećava, pa recimo 2016. godine uništeno je po zvaničnim podacima oko 8.000 kvadratnih kilometara, što je površina recimo Bačke u Srbiji. Smatra se od 2004. do 2015. da je iskrčena površina koja odgovara površini države Nikaragve u Srednjoj Americi. Zašto se krči amazonska tropska kišna šuma? Naravno, pre svega zbog njenih prirodnih resursa, odnosno zbog razvoja privrede, odnosno zbog profita multinacionalnih kompanija. Glavni razlog krčenja šuma je poljoprivreda, odnosno dobijanje poljoprivrednog zemljišta, i to pre svega stočarstva. Na ovom grafikonu vidimo uzroke krčenja šume u brazilskom delu Amazonije. Oko 2/3 šuma se krči da bi se dobile površine za pašnjake, odnosno za ispašu stada goveda. Danas je Brazil najveći svetski proizvođač i izvoznik goveđeg mesa. Rančevi se javljaju širom zemlje, od juga ka severu, pošto kada su sve površine pogodne za pašnjake bile zauzete, prešlo se na krčenje tropske kišne šume. Dakle, postoje na istočnom i južnom obodu Amazonije u Brazilu postoje ogromni rančevi, ogromni stočarski posedi, površine i po više hiljada hektara sa više desetina hiljada grla goveda. Naravno, to meso se izvozi u Evropu, u Severnu Ameriku. Pored stočarstva, šuma se krči radi dobijanja površina za plantaže tropskih kultura. Sve su veće površine pod sojom, genetski modifikovanom sojom koja se koristi za proizvodnju sojinog mlijeka koji stiže i do Srbije. Dakle, poljoprivreda je glavni uzrok krčenja šume u Amazoniji. Kako to utiče na izolovana plemena? Evo jedan primjer. Ovdje vidimo rezervat plemena Ava. Ava je najistočnije izolovano pleme u Brazilu, živi u državi Maranhão na istoku Brazila. Radi njihove zaštite država je proglasila rezervat. Ovdje vidimo granice tog rezervata i izgled rezervata 1985. godine. Danas taj rezervat izgleda ovako. Naravno, nisu oni iskrčili šumu, nisu šumu iskrčili Indijanci koji tu žive, već su šumu iskrčili brazilski stočari koji potpuno nekažnjeno ulaze u rezervat, krče šumu i na taj način dobijaju pašnjačke površine. Kako se šuma krči, izolovana plemena, jednostavno njihov životni prostor se smanjuje, obruč oko njih se steže, oni više nemaju gde da odu i na kraju to dovodi do kontakta koji oni ne žele. Eksploatacija mineralnih sirovina također ugrožava izolovana plemena. U zapadnoj Amazoniji se nalaze velika ležišta nafte. Ovdje ove žuta polja označavaju naftne blokove, odnosno delove teritorije gdje je otkrivena nafta. Rekli smo da peruanska izolovana plemena žive na istoku zemlje, dakle baš na onim mestima gdje se nalaze i ležišta nafte. Naftne kompanije dobijaju od vlasti Ekvadora, Perua, Brazila koncesije za eksploataciju nafte, čak i u samim rezervatima izolovanih plemena. Samo prisustvo naftnih kompanija naravno
povećava verovatnoću kontakta sa izolovanim plemenima i sa svim ostalim negativnim posljedicama po njih, kao što su širenje bolesti, nasilje i tako dalje. Sa druge strane, naftne kompanije naravno zagađuju životnu sredinu. Tu je također i sve vrste rudarstva, odnosno eksploatacija različitih mineralnih sirovina. Kopači zlata su prisutni u Amazoniji već 200-300 godina. Na jednom predavanju skoro Maja, koja danas nije ovdje, rekla je da zlatna groznica u Amazoniji nikad nije ni završena, ona traje i dan danas. Veliki broj ilegalnih tragača za zlatom ispira pesak, kopa u svim delovima Amazonije. Recimo 70. godina 20. veka na teritoriji naroda Yanomame otkriveno je zlato. To je izazvalo najezdu hiljada kopača zlata. Oni su pronalazili izolovana plemena, ubijali ih. Za izdvajanje zlata koristili su živu. Ta živa je završila u rečnim tokovima. Indijanci su pili tu vodu i na taj način dodatno desetkovani. Pored toga, kako bi se ubrzala eksploatacija prirodnih resursa Amazonije, naravno potrebno izgraditi i puteve. Još i danas osnovne saobraćajnice u Amazoniji su reke, dakle vodeni transport, međutim posljednjih decenija gradi se sve više puteva koji presecaju ovu tropsku kišnu šumu i omogućavaju pristup i najizolovanijim delovima ovog prostora. Najpoznatiji put u Amazoniji je takozvana Transamazonika ili Transamazonski autoput. On povezuje Atlantsku obalu Brazila sa peruanskom granicom. Građen je 70. godina 20. veka. Prilikom izgradnje ovog puta naravno zašlo se na teritoriju gdje žive brojna izolovana plemena i to je ubrzalo kontakte sa njima. Recimo u državi Rondoni prilikom izgradnje ovog puta otkriveno je pleme Surui. Njih je bilo oko 800 u trenutku kad su pronađeni, kad su kontaktirani. Posle 2 godine ostalo ih je svega 200. Dakle, pleme je za samo 2 godine svedeno na 1/4 svog nekadašnjeg broja usled bolesti i usled nasilja. Šta se dešava sa izolovanim plemenima prilikom kontakta? Dosadašnja iskustva uspostavljanja kontakta sa ranije nepoznatim plemenima omogućilo je formiranje neke vrste obrasca u nekoliko faza. Dakle, prilikom prvog kontakta javlja se kod Indijanaca kulturni šok, oni se plaše spoljnog sveta, moderni čovjek je za njih neko čudno nepoznato biće sa čudnim spravama. Taj šok izaziva otpor, strah, izbjegavanje kontakta, često praćene upotrebom sile, pa su prilikom tog prvog pokušaja kontakta izolovana plemena uvijek bila jako agresivna, pružala su otpor, ubijala došljake. Međutim, vremenom kako se šuma krči, kako se obruč oko nekog plemena steže, kontakti sa njima su sve češći i počinje jedan dugotrajan proces privikavanja na moderno društvo. Taj proces je za ova plemena veoma traumatičan, praćen je njihovim fizičkim uništavanjem zbog bolesti koje se šire među njima, ali se uništava i njihova kultura, dakle njihovi tradicionalni kulturni obrasci u dodiru sa savremenom civilizacijom brzo nestaju, njihova društvena organizacija se raspada i posle nekoliko decenija takvih traumatičnih preobražaja pleme postaje integrisano u moderno društvo, ali nikada integrisano do kraja. Traume koje ostaju među ovim ljudima su u stvari trajne, oni se nalaze uvijek kada budu integrisani u moderno društvo na dnu društvene lestvice kao jeftina radna snaga, među njima se širi alkoholizam, prostitucija, sve negativne društvene pojave. Jednostavno oni nikada do kraja ne budu integrisani u spoljni svijet i loše posljedice ostaju i dalje. Evo jedan primjer jednog plemena i njegove istorije. 50. godina 20. veka u Brazilu su kružile glasine o postojanju takozvanog plemena džinovskih indijanaca visokog rasta.
To pleme je nazvano Panara ili Krena Kakore, a pretpostavljalo se da žive u državi Mato Grosso. Upućene su brojne ekspedicije da ih pronađu, ali bez uspeha. Međutim, 1973. godine jedna ekspedicija uspjela da ih pronađe, da dokaže da to pleme postoji. Tad je napravljena ova fotografija. Ta fotografija je poznata u Brazilu, objavljena je na naslovnim stranama svih novina, izazvala je senzaciju jer je dokazala da to mitsko pleme džinovskih indijanaca zaista postoji. U trenutku kontakta 1973. godine pleme je brojalo oko 400 pripadnika, posle godinu dana ostalo ih je svega 80 i nije im dozvoljeno da ostanu na svojoj zemlji, već su proterani, odnosno preseljeni su u nacionalni park Xingu. Xingu je jedna od najvećih pritoka Amazona. Kasnije su oni tražili pre nekih 20 godina dozvolu da se vrate u svoju zemlju i dobili su dozvolu, ali su svoju zemlju našli potpuno uništenu. Na mjestu gdje je nekada bila gusta tropska kišna šuma sad se nalaze farme i plantaže. Ovaj čovjek sa fotografije, fotografisan 1973. godine sa kopljem u ruci, je uspeo da preživi i danas izgleda ovako. Dakle, nosi savremenu odeću, integrisan je u moderno društvo. Dakle, ovo pleme je uspjelo da preživi taj stresni, traumatični kontakt, ali je njihov broj jako opao. U stvari možemo reći da su oni uspjeli da prežive samo fizički, jer njihova kultura nije preživela, njihova tradicionalna verovanja su zauvek izgubljena. Danas ovo pleme predstavlja u stvari grupu prosjaka jeftine radne snage koja se nalazi na dnu društvene hijerarhije, a to je u stvari maltene ista situacija sa svim ostalim amazonskim plemenima. Koje mere se preduzimaju da se ovi narodi zaštite? Sve južnoameričke zemlje u kojima postoje izolovana plemena, pre svega Brazil i Peru, u svojim ustavima i svojim zakonima imaju odredbe po kojima se ovim zajednicama garantuje puna autonomija, dakle pravo na život u izolaciji, pravo na njihovu zemlju, ali se to naravno u praksi jako slabo poštuje. Pošto najviše ovih plemena ima u Brazilu, brazilski antropolozi su najintenzivniji kad se govori o zaštiti ovih plemena, odnosno najglasniji. Oni su, recimo u Brazilu je 50-ih, 60-ih, 70-ih godina vladala politika uspostavljanja kontakta sa izolovanim plemenima. Dakle, cilj države je bio da kontaktira sva izolovana plemena i da ih civilizuje. I to se radilo, iako je svaki taj kontakt jasno pokazivao da je to katastrofalno za te ljude. Na takvu politiku pobunili su se naučnici, brazilski dakle antropolozi i organizacije za zaštitu indijanaca, pa je ta politika zamijenjena politikom zabrane kontakta i ta politika danas je važeća i u Brazilu i u Peru i u Boliviji i u ostalim zemljama. Dakle, zvanično zabranjen je kontakt zakonski sa ovim plemenima, jer je postalo jasno da je kontakt za njih katastrofalan. Da bi se njima omogućio život u izolaciji, izdvajaju se specijalni rezervati, dakle gdje god se uoči da postoji neko izolovano pleme, država tu teritoriju proglasi za zaštićeni rezervat u koji je zabranjeno ulaziti, dakle bilo kome je zabranjeno po zakonu da ulazi u te rezervate kako bi ova plemena mogla i dalje da ostanu u izolaciji, da nastave sa svojim načinom života. Međutim, brazilske, peruanske vlasti i vlasti ostalih južnoameričkih država su korumpirane, tako da su sve te mere zaštite uglavnom ostaju mrtvo slovo na papiru. Multinacionalne korporacije koje žele da eksploatišu amazonsku tropsku kišnu šumu su mnogo jače, tako da vlasti ovih zemalja zažmure ne samo na jedno nego i na oba oka pred onim što se radi. Dakle, na teritoriju ovih rezervata upadaju ilegalni kopači zlata, rudari, drvoseče, stočarske korporacije, šuma se nemilice krči i ovi ljudi ostaju u suštini bez ikakve zakonske zaštite.
Dakle, u odsustvu te neke državne podrške, izolovana plemena su prepuštena sama sebi i eventualno nekim nevladinim organizacijama koje se bore za zaštitu njihovih prava. Poslednjih godina sve više je ova tema zastupljena u mediji, dakle prisutna je medijska promocija ovog problema sa ciljem da se svetska javnost upozna sa izolovanim plemenima, njihovim problemima, opasnostima kojima su izloženi, i to je čak dalo neke rezultate. Na početku smo rekli da su izolovana plemena potpuna suprotnost digitalnoj civilizaciji. U tom kontekstu možda paradoksalno zvuči, ali upravo internet omogućuje da se jedno izolovano pleme spasi od istrebljenja. Radi se o plemenu Ava koje smo pomenuli, dakle pleme na istoku Brazila, čiji rezervat se nalazi pod najezdom stočarskih korporacija koje krče šumu gde žive ti indijanci. Pošto su brazilske vlasti bile potpuno inertne, nevladine organizacije iz Brazila su 2002. godine pokrenule jaku medijsku kampanju pod sloganom Brazil Save the Ava. Organizovani su širom sveta protesti ispred brazilskih ambasada, potpisivane su neke internet peticije, slani mailovi brazilskom predsjedniku, brazilskim političarima. Dakle, digla se velika prašina oko toga, brazilske vlasti više nisu mogle da ignorišu taj pritisak javnosti, poslali su vojsku, vojska je ušla u rezervat plemena Ava i iz tog rezervata izbacila sve uljeze. Danas oko tog rezervata su prisutne stalne vojne patrole kako bi se ti uljezi sprečili da se vrate nazad. Dakle, na taj način, zahvaljujući internet kampanji, ovo izolovano pleme je bar za sada spašeno. Jedno bitno pitanje koje se postavlja među antropolozima jeste kako treba da se ponašamo prema izolovanim plemenima. Dakle, da li treba s njima uspostavljati kontakt ili ne. To je u stvari jedna moralna dilema, može se reći i filozofsko pitanje. Dakle, da li mi imamo pravo da na silu primoravamo ljudske zajednice koje žive svojim načinom života, da li imamo pravo da ih na silu da im na silu namećemo naš način života i naš pogled na svet. Većina naučnika koja se bavi amazonskim plemenima zastupa stav da ih treba ostaviti da žive u izolaciji, jednostavno zato što oni tako žele, zato što je to najbolje za njih, zato što kontakt sa njima je za njih često poguban i smrtonosan. Međutim, postoji i oni koji kažu da ih ipak treba civilizovati po svaku cenu za njihovo dobro, jer je njihov način života nedostojan života čoveka. Oni žive primitivno, nisu im dostupne mnoge blagodeti i udobnosti savremenog sveta, dakle neki kažu da ih ipak treba kontaktirati kako bi se njihov način života unapredio. Međutim, većina onih koji zastupaju taj stav su plaćenici multinacionalnih korporacija kojima ovi indijanci jednostavno smetaju, odnosno predstavljaju prepreku za njihove aktivnosti, za dalju eksploataciju prirodnih resursa Amazonije. Jedan brazilski antropolog je rekao: izolovana plemena nisu pretnja za bilo koga, izuzev za one koji ulaze na njihovu zemlju, oni samo žele da ih ostavimo na miru i to je u stvari ono što bi trebalo da radimo. Međutim, i pored određenih mera zaštite i određenih uspeha, postavlja se pitanje kakva je sudbina izolovanih plemena, dakle da li je realno da oni u ovom globalnom svetu ostanu u izolaciji, i odgovor je negativan. Sudbina ovih plemena je verovatno već određena, odnosno tempo razvoja savremene tehnološke civilizacije i pritisak na prirodne resurse Amazonije u budućnosti će sigurno dovesti do nestanka ovih posljednjih oaza kamenog doba, kako ih neki nazivaju, i procena je da će u narednih nekoliko decenija sva preostala izolovana plemena biti kontaktirana i civilizovana. U tom kontaktu, u tom procesu, veliki deo tih plemena će biti uništen epidemijama, bolestima, nasiljem, a oni koji prežive sigurno neće moći da zadrže svoju kulturu, svoj jedinstveni način života, što je sigurno nenadoknadiv gubitak za
kulturnu baštinu čovečanstva, dakle za čovečanstvo kao celinu. Nadam se da nisam mnogo odužio. To je dakle moja priča o izolovanim plemenima. Sad opet dajem reč Nemanji i možemo da razvijemo neku diskusiju ako ima nekih pitanja. Zahvaljujem se Rajku na ovakvom izlaganju. Ja bih samo da dodam nešto o toj civilizaciji. Dakle, civilizacija o kojoj pričaju ljudi koji zastupaju teoriju da treba se kontaktirati sa ovim plemenima pod svaku cenu su ljudi upravo koji rade protiv civilizacije. Ti ljudi koji rade protiv civilizacije nisu neka skrivena lica do kojih ne možemo da dođemo. Svi oni imaju svoje imena, prezimena, adrese, to su realni ljudi. Jedan od takvih ljudi jeste upravo brazilski predsjednik, kao što je i brazilski ministar poljoprivrede. Novoizabrani ministar poljoprivrede u Brazilu jeste multimilijarder koji je poznat kao kralj soje. Kralj soje ili ministar poljoprivrede je inače najveći glasnogovornik hiperproizvodnje soje, koji je usko povezana sa trendom vegetarijanstva. Tu sad se otvaraju neka druga pitanja. Dakle, otkako je soja postala izuzetno popularna u skorije vreme u ishrani, planetarnoj ishrani vegetarijanstva, to se povezuje sa sve većim krčenjem amazonske šume. Tako da se često onda postavlja pitanje da li vegetarijanci ugrožavaju na neki način amazonsku prašumu? Da li korišćenje hiperproizvodnja soje ugrožava prirodu i ekologiju o kojoj vegetarijanci pričaju? Sve veća proizvodnja soje i tekako utiče na Indijance, ali isto tako i predsjednik koji je također 2016. godine sa tom strukturom vlasti izabran je promenio ustav u kome je definisano ropstvo. Ropstvo je promenio, mnoge termine je promenio želeći da ublaži procese koji se definitivno dešavaju ne samo kod amazonskih plemena, dakle, nego uopšte u Brazilu gdje su izbrisane reči, definicije ropstva koje tačno opisuju šta je ropstvo, ponižavajući rad, katastrofalni uslovi rada i tako dalje. Ti termini su u potpunosti izbrisani. Takođe, 15 punktova koje se nalaze u Brazilu, punktova koji služe za nenasilnu komunikaciju, dakle upravo antropolozi o kojima smo pričali se nalaze na tim punktovima i odakle posmatraju život i proučavaju život amazonskih plemena. Od tih 15 punktova od 2016. godine s tom strukturom vlasti ukinuti su 5 punktova. Smanjilo se drastično finansiranje organizacije i naučnika koji se bave ovim pitanjem i upravo tad kad su ukinuti tih 5 punktova desio se onaj masakr koji je malo pre spomenut, gde su tragači, kopači zlatom masakrirali 10 Indijanaca i time se posle ih hvalili kako su ih pobacali masakrirane u reku. To je drugi put te godine da se desio masakr nad Indijancima i to su vesti koje mogu da prođu i do nas, ali mnoge vesti koje možda i sad se nešto dešava nikad nećemo ni saznati. S druge strane, postoje države koje nemaju takvu politiku. Postoje države gde, dakle, brazilski Indijance kada pitate o vlasti i o politici, oni su izuzetno agresivne odgovore. Postoje i na internetu neki intervjui koji su ne sa izolovanim plemenima, već sa plemenima koji imaju kontakt sa savremenom civilizacijom i šamani koji su kao najpoštovaniji u plemenima daju dosta informacije o tome šta se zapravo tamo dešava i kako beli čovek i na koji način eksploatiše prirodu i samim tim ugrožava njihov život. Za razliku od Bolivije i Venecuele koje su malo drugačiju politiku prema Indijancima, pre svega u Boliviji Evo Morales jeste sam je Indijanac i pripada domorodačkim zajednicama. Tamo Indijanci, je li tako Rajko, malo drugačiji nastup imaju prema politici vlasti, malo drugačije možda u drugačije su položaju. Tako slična je priča i sa Venecuelom, mada Venecuela sa ovim dešavanjima u posljednje vreme možda nije neki reper, ali Bolivija svakako jeste. Dakle, vrlo je moguće sprečiti takvu stvar samo ako postoji
politička situacija, ako postoji nešto što zaista može da se iznese, da se izgura do kraja. Ovi ljudi nisu samo ne brane sebe, ovi ljudi zaista su posljednji bastion odbrane Amazonije, o kojoj se priča godinama unazad. Koliki značaj Amazon ima uopšte, planetarni značaj proizvodnji kiseonika i tako dalje. Indijanci ne samo da brane sebe, ja bar tako doživljavam da oni brane i sve nas. Tako da voleo bi da više informacija dolazi uopšte u svet o Indijancima i o njihovom položaju tamo. Šta misliš, Rajko, o tome? Što iskomentarisati vam? Pa da, što je Nemanja pomenuo, možda je danas najbolji položaj Indijanaca u Boliviji iz proste činjenice što je predsjednik Bolivije Indijanac, Evo Morales iz naroda Aymara. Na ceremoniji kada je on postavljen za predsjednika, on je nosio tradicionalnu odeću svog naroda i time je jasno pokazao da će se boriti za pre svega prava domorodačkog stanovništva. U stvari širom Južne Amerike posljednjih decenija, u stvari bolje reći posljednjih godina, uočava se pojava da Indijanci polako dižu svoj glas. Indijanske organizacije su sve jače, borci za njihova prava su sve glasniji. Jednostavno oni su shvatili da su oni kao starosedeoci tog kontinenta ipak imaju određena prava koja su im vekovima uskraćivana. Međutim, postavlja se pitanje u globalnoj ekonomiji koja je zahvatila i čitavu Južnu Ameriku, koliko je realno da amazonska tropska kišna šuma se ipak zaštiti. U sadašnjem trenutku teško je biti optimista. Jednostavno, ekonomski pritisak na Amazoniju je sve veći i veći, naročito u Brazilu. Brazil kao nerazvijena zemlja pokreće brojne velike infrastrukturne projekte, recimo izgradnja velikih hidroelektrana na pritokama Amazona, otvaranje rudnika. Brazil je shvatio da ima ogromne šanse na svetskom tržištu što se tiče izvoza govedine, tako da nas vlada pravi bum u toj proizvodnji. Radi se o milijardama dolara izvoza svake godine, tako da u takvim okolnostima u jednoj siromašnoj zemlji gdje ljudi žele da poboljšaju svoj način života, teško je zaista očekivati da se može usporiti, ali se sigurno neće zaustaviti bar u narednim decenijama krčenje šuma. Naravno znamo da kakav značaj ima Amazonija u globalnoj produkciji kiseonika, u apsorbovanju ugljen dioksida, odnosno u sprečavanju klimatskih promjena. Obično kad čujemo da se govori o tome, mislimo da se to dešava tamo negdje daleko i da to nema veze s nama, ali planeta je jedna, atmosfera je jedna, tako da krčenje šuma u Amazoniji utiče na sve nas, a ne samo na one ljude koji tamo žive. Dakle, u tom smislu, čak i oni koji su najveći optimisti, konkretno što se tiče izolovanih plemena, dakle jednostavno teško je očekivati da će ona uspjeti da opstanu. Kontakti sa njima su sve češći, svake godine se objavljuju neke nove fotografije kontakta sa određenim plemenima. Dakle, sve više plemena koja izlaze iz izolacije, a i ona preostala će to učiniti u narednih decenijama. Ne naravno zato što oni žele, već jednostavno zato što više neće imati gdje da se sakriju od našeg sveta. Ja bih samo još jednu stvar, žao mi je što Maja nije tu da sada pokrene drugi deo priče, ali u isto vreme dok su amazonska plemena ugrožena i sabijana i sve više, dakle, taj obruč oko njih se steže, u isto vreme savremeni svet eksploatiše njihovu kulturu, ali eksploatiše na jedan kvazi način. Svi smo svedoci jednog buma ajahuaske, napitka koji se koristi u njihovim tradicionalnim šamanističkim obredima. Danas je ajahuaska postala jedan instant šamanizam koji apsolutno se pokazao kao jedna pogubna stvar ne samo po kulturu nego i po zdravlje čoveka koji to koristi u Berlinu, Beogradu, Japanu, Tokiju, gdje god. Dakle, u isto vreme eksploatišemo njihovu kulturu zarad profita,
pojavljuju se instant šamani koji su odrasli i rođeni recimo u Berlinu, su ljudi koji okupljaju veliki broj ljudi da bi sprovodili neke šamanske obrede. Dakle, u isto vreme Amazonci poručuju da kaže da beli čovek je odneo tobako, odnosno doveo tobako u Evropu. Gledali smo samo kako će duh te biljke da vam vrati. On vam je, kaže, vratio tako što ste dobili kancer koji mi ne poznajemo. A zanima nas samo kako će duh Ayahuasca da vam vrati, pošto ste odneli mnogo ozbiljniju biljku sa sobom. Dakle, to je jedna tema o kojoj bi Maja govorila danas i uopšte položaju te kulture u današnjem kapitalističkom društvu, ali eto, ostavimo to za neki drugi put. Sada bih zamolio za neka pitanja. Ne bih volio samo da ne bude pitanja, s obzirom da ovde ima mnogo prostora za tim. Imam dva pitanja, kratka pitanja. Pošto videli smo ovde malu decu, kako se oni mešaju među sobom i ako su povezana ta plemena, mislim, recimo ako jedno pleme, ako postoji divizija među njima, i da li je zabeležena mongoloidna idiotija? Pošto ovde vidimo malu decu, i to me zanima, to je prvo pitanje. Drugo pitanje je vezano kako se zove onaj, to ne mogu setim, to je onaj antropolog, mislim da je belgijskog porekla, da je živio u Francuskoj, između dva rate, to je antropolog koji je prvi snimio cancu, odnosno ritual cance. Mislim da je belgijskog porekla Francuz. Mislite na Claude Lévi-Straussa? Ne. Ovaj nije Claude Lévi-Strauss, ne. Ovaj tip je antropolog, ali je snimao filmove i prvi je snimio cancu, ritual cance, u nekom plemenu. I onda su to je između dva rata bilo. A kao filmski autor je u stvari on poznat u Francuskoj Belgiji. Francusko govorno područje. Iskreno nisam čuo za njega, ali kad ste već pomenuli, evo za publiku, šta je to canca? Canca je ritual koji se uglavnom praktikuje među Hivaro indijancima u Ekvadoru. To je ritual smanjivanja glava. Možda ste to negde videli, dakle, mrtvim neprijateljima oni odsecaju glavu i smanjuju otprilike na veličinu jajeta nekim specijalnim postupcima, iz glave se izvlače kosti, to se zatim suši i tako dalje. Čak se i taj ritual danas komercijalizuje, pa se cance mogu kupiti kao suveniri. Često se za njih čak tvrdi da su originalne, pa dostižu velike cene na tržištu. Ali jednostavno naš svet pokušava od Amazonije da profitira na svemu na čemu može. Što se tiče prvog pitanja, dakle, ove zajednice su veoma male, kao što smo rekli, i antropolozi pretpostavljaju da u tim malim populacijama naravno dolazi do mešanja između krvnog mešanja među bliskim rođacima, što sigurno proizvodi neke genetske poremećaje. Međutim, pošto su plemena izolovana, teško je reći u koliko se to meri odvija. Ono što je još bitno, a nismo rekli, jeste da izolovana plemena se ne kriju od drugih indijanaca, oni se kriju samo od belog čoveka. Većina izolovanih plemena održava kontakte sa indijancima koji su se integrisali u moderno društvo, jer njih ne smatraju neprijateljima, nego svojim sunarodnicima, tako da sigurno tu dolazi do takozvane razmene žena između indijanskih plemena. Oni to bukvalno tako nazivaju, dakle, većina ratova nekadašnjih među amazonskim plemenima odvijala se zbog žena. Ako nekom plemenu fali žena, oni napadnu drugo pleme, preotmu im žene, dakle, jer su žene jednostavno osnovni uslov za opstanak plemena. Dakle, pretpostavlja se da se izolovana plemena mešaju sa kontaktiranim indijanskim plemenima, a u kojoj meri se zaista javljaju neki genetski poremećaj, to je zaista teško reći. Jednostavno, ta plemena su izolovana i teško ih je posmatrati, odnosno izučavati njihovu genetiku. Ja mogu samo da kažem da smo prisustvovali jednom retkom fenomenu, upoznali smo jedan nepoznati svet preko jednog dobrog predavača koji je posvećen tom problemu i čini mi se da će on u tome mnogo za godinu imati mnogo novih informacija i ja samo mogu da kažem da zahvalam na ovako lepom izlaganju i jednom dočaravanju
tako to nepoznatog i velikog brazilskog sveta, i eto samo toliko kažem. Hvala vam. Izvolite. Moje pitanje je malo više ovako opštije možda. Da li ste razmišljali da se počne sa malo redefinisanjem pojma civilizacije i što znači biti civilizovan? Pošto ja ovaj svet u kom mi živimo ne bi ništa naravno civilizovan. Ovo je apsolutno jedno ludilo i kada sam bio u Amazonu, mogu da kažem da ne delim tako te strahove, tako te apokaliptične predviđanja za Amazon, za Indijance, oni će preživeti, džungla će preživeti, ali mi neće. Mislim, ajahuaska što će doneti belom čoveku kao osjećivanje ludilom u kom jesu ovdje sada. To je, mislim da isto jako važno upotrebljavati prave termine. Kolumbo je došao u Ameriku, on je kao otkrio, ali zaposlili su je katolici. Da li je, dakle, i sada se u celom, ja sam bio samo u Peru, nisam ovdje ceo Amazon, dakle, i dan danas imate ove propagandne Biblije koje čitaju tamo, to je kao ono, idete, ne znam, pojma, pa hoćeš moj sladoled, kao u Italiji, gelato je tako moja Biblija, i vlasnici tih katedžala su mahom ti ljudi, i možda za tebe, ti si pomenuo ovo za soju i za vegetarijaniju, i ti ja malo izgledamo kao reklama za New Age. Ne bi se složio. Pa izgledamo kao na neki način, ali u biti čini mi se da mi sad ovu priču vašu možemo da potrebujemo kao gledalo. Jer ovo što ste rekli za Indijance, jeftina radna snaga, bla bla bla, mislim, Jugosi su jeftina radna snaga vršitičke Evrope i mi smo i dalje u procesu recivilizovanja nekog. I mislim da nije možda prava adresa taj jadni multimilijaner Brazilac Stoja Kralj. Možda smo mi prava, ako mi prestanemo da kupujemo te proizvode i ako prestanemo da se češćamo, dakle to je, ako potrošačko društvo funkcioniše na tome da potrošnju održavamo mi. Ako mi prestanemo da kupujemo, prestaće potreba i prestaće moć krčanja druge. Dakle, ako mi mrzimo tog nekog tamo Brazilca, ništa nećemo raditi, ako promenimo naše ponašanje, ubeđen sam da menjamo ceo svet. Eto, to si više malo ono kao, eto sad, razmišljati o redefinisanju pojma civilizacije. Evo samo da odgovorim, ako mogu samo da odgovorim na ovo. Slažem se sa vama, ali da se vratimo samo na sekund na tu ajahuasku i uopšte na pojam civilizacije. Verovatno Indijanci imaju svoj pojam koji predstavlja pandam našoj civilizaciji, jer šta je za njih biti uljudan čovek, kao što je to ovde za nas u Beogradu ili za nekog tamo u Keniji. Pojam civilizacije i civilizovanosti se razlikuje od mesta do mesta. Isto kao što se razlikuju i stvari koje čine određenu kulturu. Recimo, za našu slovensku kulturu možemo da kažemo da je šljivovica vrlo bitan moment, ali kada šljivovicu odnesete u Amazon i kada je Amazonac ispija, može biti vrlo pogubno za njega. Iste tako stvari sa ajahuaskom. Ako je ajahuaska izmeštena iz svog mesta i izmeštena iz svog kulturnog kruga i svojih ljudi, onda može da bude pogubna po nas, kao što može šljivovica i kao što jeste pogubna za Indijance. Dobro. Možda kad bi pitali neke naše starije, možda ne bi tako rekli, da. Da. U svakom slučaju vezano je za kulturu i vezano je za upotrebljavanje, odnosno konzumiranje nečije kulture na jedan sasvim drugačiji način. Kao što, dakle, se razlikuje joga od onoga što jeste na istoku i ono što je jedna zapadna percepcija joge koja se danas prodaje. Kao što jeste zapadna percepcija ajahuaske koja se danas prodaje i nudi. Dakle, ta ajahuaska nije došla od amazonskog šamana, već je došla kroz neku kompaniju koja ima sasvim druge motive od onih motiva koje su... Kompanije došle kroz bele ludake koji su bili u džungli, koji su ajahuasku i se povodili sa šamanom.
Da, dobro, u svakom slučaju, da. Pa postoji kompanije i firme koje su iz Holandije koje prodaju ayahuasku, možete da naručite na vašu adresu ayahuasku preko, da, ali u svakom slučaju, dakle, malo moramo da smestimo čoveka u mesto i okruženje u kome jeste vekovima. To sam htio da kažem u vezi ovoga. Samo da pitam Alfreda, hvala na svojom predavanju. Zanima me da li u tim kontaktima sa modernim svetom, da li je došlo do pojave kargo kulta, da li je došlo do promjene religijske prakse i plemena, da li su ta plemena postala umjesto nomadska stajališta, da su ostajala na nekim mestima i da li ima primjera da su takva neka plemena nisu se integrisala u društva, a nisu ni postali marginalizovana neka grupa u toj hierarhiji savremenog društva. Da, generalno većina plemena posle kontakta je postala, kao što smo rekli, dno u društvenoj hijerarhiji Brazila, Perua i drugih zemalja. Neki od njih su, većina plemena posle tog početnog kontakta je jednostavno, njihova društvena organizacija obično bude potpuno uništena. Često oni završe na periferiji Ikitosa, Manausa, dakle gradova, kao prosjaci, kao sirotinja. Međutim, postoji primjeri plemena koja su uspjela relativno uspešno da se adaptiraju. Na primjer, neka plemena kao što je pleme Kayapo u dolini reke Xingu je uspjelo da je i dalje ostalo da živi u svojim selima na relativno tradicionalan način. Dakle, poštuju i dalje svoju kulturu, poštuju svoje rituale. Naravno, oni su sigurno u nekoj meri modifikovani pod uticajem spoljašnjeg sveta. Recimo, često ih posećuju turisti, oni pred turistima izvode te rituale za novac, dakle čak i zarađuju na taj način. Jednostavno, svako pleme, svaka priča svakog plemena je drugačija u zavisnosti od nekih lokalnih okolnosti i istorijskih okolnosti. Dakle, neka su se uspešnije prilagodila na modern svet, dok su neka doživjela totalnu dezintegraciju, ali to je, dakle, sve od plemena do plemena. Ali generalno posmatrano, većina, za sva plemena taj kontakt je značio pre svega uništavanje njihove kulture. Već smo rekli, dakle, zbog širenja bolesti i epidemija oni su pretrpeli ogromne demografske gubitke i do 50% plemena i čak i više, i od toga se nijedno pleme praktično nije oporavilo. Ali sa druge strane njihova kultura je mnogo gubila, dakle i u slučajevima kada je kultura uspjela koliko toliko da preživi, sigurno da nije ostala u onom nepromijenjenom obliku, već su tu prisutne neke manje ili veće modifikacije. Dakle, generalno osnovna stvar, čak postoje oni naučnici koji kažu da prilikom kontaktiranja nekog plemena ne treba voditi računa o njihovoj kulturi, bitno je njih spasiti da fizički prežive, a ako se pri tome uspe sačuvati njihova kultura, tim bolje, ali da to ne treba biti prioritet. Možda su oni i u pravu. Jednostavno, nesumnjivo je da će sva ta plemena biti kontaktirana u narednih nekoliko decenija i sa tog stanovišta, ako se zna da je to nešto neminovno, možda se zaista treba fokusirati pre svega na to kako im pomoći da prežive fizički, a ne voditi toliko računa o njihovoj kulturi. Dakle, pitanje šta je bitnije, sami ljudi, živi ljudi ili njihova kultura. Dakle, mišljenja su o tome različita i teško je, dakle, to je sad tema za jednu širu diskusiju, ali većina... Već dolazi vreme. A znate šta, kome bitni su njihovi životi? Kome su bitni životi? Su naši životi. To samo voze priče. Bitno je da oni zadrže svoj način života. Inače, ne znam kome su i čemu potrebni. Civilizacija, progres, kao god da smatramo, ali jeste nijedna nevjerojatno domena. I neko ispada iz toga i nema više.
Zašto ste potrebno da prežive po meni? Zato što su na neki način svojevrsni spomenik kamenog doba i ne znam kojeg perioda tamo. Kako je možda i samo ovo čovječanstvo čitavo počelo od Derevija, kako su se razmnožavali, kako su se međusobno i genetika svata, kako funkcioniše. Vrlo zanimljivo su. Mi su spomenik toga, ali to je spomenik koji ako ostane u muzeju sa slikama nema ništa. Oni mora da žive da bi taj spomenik nama predstavljao nešto za istraživanje, korisno i tako. A inače lično neka prežive, ne ništa protiv. Hvala. Imamo samo pitanje ovdje. Izvolite. Ja vas zamolio da pitam, da li i rodovi, mi ih nazivamo plemena, da li ratuju među sobom i zbog čega, a rodovi ne ratuju, plemena međusobno ratuju, a mi ih nazivamo plemenima. Ta dva pojma se veoma razlikuju. Ja mislim da oni žive rodovski život, ne plemenski. Znači, a ako su plemenski, onda se ratuju. Dobro, uobičajeno je u literaturi da ih nazivaju izolovana plemena, pa smo zato i mi prihvatili taj termin. Oni ratuju međusobno. Već sam pomenuo onu grupu iz Ekvadora koja je veoma ratoborna. Dakle, oni ratuju ne samo sa belcima, sa predstavnicima naftnih kompanija koji ulaze na njihovu zemlju, već ratuju i sa drugim indijanskim plemenima. Jedan od mogućih, čak je primjećeno da poslednjih godina u pograničnoj zoni Brazila i Perua su sve češći sukobi među indijanskim plemenima i smatra se da je to upravo posljedica borbe za životni prostor. Dakle, pošto se njihovo stanište smanjuje, izvori hrane su sve manji, jer gdje god dođe neka naftna kompanija, divljač beži odatle. Dakle, smatra se da oni danas između ostalog ratuju zbog borbe za resurse. Dakle, izvori hrane su sve manji. Dakle, oni ratuju jedni sa drugima pre svega da bi preživeli, da bi imali neku prednost u raspodeli tih resursa koji za njih znače život. Još neko pitanje možda? Ne može da se učini nešto sa tim prostorama na zoni na svetskom planu iz ovog Ujedinjenih nacija, ne znam ja. Naravno da je potrebno da taj prostor ostane takav prirodno učuno da bi oni mogli njemu da živi. Hvala, nisam imali priliku, moram svoj vama ovdje. Ovo nema veze, samo to je važno pitanje. Znači, ako opstane taj prostor, opstaće odliče, pa to opstane. A sad ne treba da opstane, to nisu kuća planeta. Slažemo se, hvala. Sve to u nas, ne samo bolje. Hvala, izvolite. Ja vas opet četvrte godine sam Kapulički. Imamo dva kratka pitanja. Jedno je da li znate nešto o jezisku ili jezicima kojima se oni služe. Drugo je, rekli ste da šamani imaju nekakve lekove za bolesti koje znači naše tačke gledište ne izleče, pa me zanima na osnovu čega se tu misli i tvrdi. Postoje li neki dokazi za to? I treće, Nemanja je, koliko sam razumela, rekao da vi niste bili na zoni. Kad biste otišli, ako odete kao naučnik, šta biste radili, kako biste se ponašali prema, da li biste pokušali da kontaktirate, da li biste odoleli? Pa krenut ću od tog zadnjeg pitanja. Apsolutno ne bih jednostavno. Prvo, jako je teško doći do njih jer oni se ne nalaze u blizini Manausa. Oni su se, mjesta gdje žive izolovana plemena su u stvari udaljena, uglavnom udaljena od velikih reka. Dakle, ta plemena se stalno kreću i biraju ona mjesta gdje u blizini nema nikoga. Dakle, do njih je jako teško doći. I kada se mapiraju njihove lokacije, to su možda samo neke trenutne lokacije. Za godinu dana oni će možda otići na neko drugo mjesto. Dakle, jako je teško stupiti u kontakt sa njima ovako, da kao pojedinac krene tamo da ih traži. A i kad bih znao da mogu da dođem do nekog od tih plemena, sigurno ne bih. Posjetio bih ona plemena koja su već integrisana u moderno društvo, ali njih bih sigurno ostavio na miru. Što se tiče njihovih jezika, izolovana plemena su srodna u lingvističkom pogledu sa brojnim drugim plemenima koja su stupila u kontakt sa modernim društvom. Dakle, njihovi jezici pripadaju jezičkim grupama Aravak, Pano i tako dalje. Dakle, to su velike jezičke grupe južnoameričkih indijanaca. Dakle, otprilike se zna kojim jezičkim grupama oni pripadaju. I susjedna plemena, dakle,
plemena koja žive oko njih sigurno njih razumeju, odnosno njihovi dijalekti su jako slični. Dakle, njihovi jezici, naravno ne zna se možda tačan jezik i tačne reči kojima oni govore, ali su ti njihovi jezici veoma slični drugim jezicima drugih indijanskih plemena. I da, šta ste još rekli vezano za... Pa ne postoje neki dokazi za to, ali činjenica da utvrđeno je da mnoge biljke iz Amazonije kriju neke enzime koji su se već koristili u proizvodnji mnogih lekova. Pretpostavlja se da još uvijek u Amazoniji postoje brojne biljne vrste koje su potpuno nepoznate botanici, dakle nepoznate savremenoj nauci, i iz toga se logički izvodi zaključak da je moguće da bi te biljke mogle pomoći da se pronađu lekovi za neke bolesti. Dakle, to je samo neka pretpostavka, ali postoji velika verovatnoća da to jeste tako, ali opet dok se sve to, jer neke bolesti su već našle svoje lekove upravo od amazonskih biljaka. Hvala. Ako nema više pitanja, evo izvolite, pa ćemo završiti, stvarno moram. Da bi jedno pitanje koje možda nema veze, dole skoro sa jugu Južne Amerike, Ujedinjena zemlja. Ja sam čuo da su neki narodi živjeli 10.000 godina i da su i ovi civilizovani 19. vijeku istrebili što ste već naveli. Pa možda predlog za Povarac da nastavi o tome. Dobro, hvala na ideji. Mi ćemo svakako pokušati sa gospođom Majom da dovršimo ovo predavanje negde sa jeseni. Eto, hvala što ste bili sa nama. Hvala Nemanji i hvala profesoru Doliću zaista. A eto, imam jednu molbu na kraju. Molim vas, ako možete ove stepenište levo da koristite, dole počne neki program u holu, pa da im ne smetamo. Eto, jednostavno.